Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ano arja kan Rio. Arja kan Rio kila pelong an. Pan berpau. Si Kelemat kandon ke Cingkeli. Kembali ke KSU. Pelong ya kan ke public meeting. Hakalang juga beri hunyotret. Pan kumju menta kati hal kan ke sinong ke jompi. Kublai pi baru kini gilong ki khubor bam tagasni. Kakasi Students Union KSU kelapan jori ke jengya ki persya ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA halor ka public hearing bala pelong na kamta ka Sri Siman ha East Janti Hills District ha ke jengya lang pat ba bala pelong ha umlingka opo Shillong ha ka khat nyotrik unailar ka KSU kala dawai ke Sarkar Jilla ban pendamno ketika public hearing. Kaseng kala dawaru ban sospon yo Deputy Commissioner DC Superintendent of Police SP badi ki officer ke Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB. Kibadan keti hega jing pelong ya ketika public hearing nalor kata kala dawaban pelong ya ke departmental proceedings persya ki officer kibadan keti. Habakren hega jing yalang president ke KSU Central Executive Council usamla Raymond Kharjana ula therting ke sarkar MDE halor ke jing keno baga claims ngam ya ke sur baga jing persya jing kipat ba baga seng balang. Ulong ba omde ban shim ya ke public hearing tangkum kerukam pendep ya ki kendon kamtam habaki pat ba kilapan pau ya ki jing artatian ki bakya halor kerukam pelong ya ka. Usamla Kharjana ula keno baki bor bedik mi kim shamla pelong ya kati ke public hearing da ka jingkun ka jingkerpat baka jingkir kli ka babiang. Ula bu jingkli ru halor ke benta jingi bor district ke polit baki officer ke MSPCB ha ka por ba pelong ya ka public hearing. Ka KSU kala kan thok jur badai ban pinkit kli ya gitu ki badan kti ha ki jingja ke belajia ha kati ke sngi. Ka sengkel ong ba ya kinu ki project penroy omdai ban chupen bor ki pat ba klem ka jing menjur ka balat luin. Marka basyay na kishnong, marki brio ki basyakta. Kaki SU kala maham bakandang betengi ki jing yaki ki bajay-jay, marki bakat kum ka an, tat hadu baka sarkar jela, kanda ay ka jubab ka basyay bat shimkya ki jing dawa jongka. Semanang senan lakyang, berdiri General Secretary juga KSU Operational Circle, dan juga Puan, berdiri Assistant Sports and Cultural Secretary juga KSU Sengkewin, Pan Berpau. Si Kelemat, kandon ke Cingkeli, kembali ke KSU, pelong ya kan ke public meeting, hakalang juga beri hunyotret, pan kumju menta kati hal kan ke sinong ke jompi. Kadau kukongsan dalong, bagaseng kadap tak jinso kia, kadap tak jinso daram, badi ya jinglong jingman, berkejingle jok sarkar pemerintah persya ya kipala do persnan kijongi. Kumbang bilai limba di social media, limba kanina banar pahe angin. Isandli kimat kiba nakalian keseng rasyam hakalian kendi. Kidai kimat kiba zat nak alhu lipat kimat kiba keseng kelapa cakap sarkar jela hakaski lapan scam yang kinong kam matmai juga KSU Central State Council. Kidai isandli kimat Kigentok nadu kacing dawa pendam ya kerai untuk public hearing kebelalong hang lai boy terek penai menyo hangki apo ilakan nombe kabar kamat kabangi grand na wisdom bikin mau keprado prasdan hausdam azar kalai hakaba teladon keciki bejor hawe day but kacing dawa betrekam ya kata ke airline pamit hak ni kejela jongi tegis pamut kinuhat jog seng kilangat ha along glasya penterha glasya bom syaktir ha ka phandu sarkar jela kong ba kane gamat jog ILP kam sok tangha ti jog sarkar jela kendrai dia beliau yang kata kacing itu, bat kacing priang nanti nampak sarkar pedang. Kacingnya kan kila penuan dor, bat wara bat yang kat MRSSI arjar kanrio. Hendrai ke solusi pat kalong. Aduh benda mele, impati kata jinglong do, jinglong senam, jong kenekaan MRSSI. Kaya ke solusi arsya kalong. Mengiyi penban yang kata kacing temu, penwara air kata ikut hang ti
hak jaga bala benta bala bu penbu yang kita kerjap bantalasi yang kita mender gwanrung cari ri ke ke jongi Nesua benang batakaan evaluasi ketika sarkar pemerintah sedang penong kunci lekai kemakaan kepada minyak syakmat Nesua kelihatan memang sedian yang katakan Kansanski nilai por ke sarkar penpertrekam yang ini imat cintawa persen nama ngistu tu ba lada kesorkari kadani kata kecil Sofia perkadan kata kebagi orang tim nongway kecil long seriousness kini kimat berbulu pendawa nak yang seng kim dei ba ban bertrekam abang ikran bagi ya curung sereng ini yang kata kecil cingam dut berbun kun sama harawe dei ba kecil bamdan yang kam kejam kepas kau sifat tolong ba kesorkar, ketemu, berperumpat, ya kita ibayin Hasan Jongki, hak cinci sia, ikam dawa, orang wei, kun sama jongkari, udah banyo yang kam sorkar, menjadi lompat, bah, abad lak kam sorkar, tang kendian lu, ada kata, kacin pedrung, bakacin tap, ya kata kam, kalong dapat kuat, dapat tua. Hendrai, tum mengi minta, tang kibriu, kibodan, kibayin, hang ki, apa sekretariat, lani, kibodan bayin, kihe, kihan, kiborsa, hang kibanan, kibaber, tang kita, kibayo, yang kikam sorkar, hak kadi, kencelang, jongi. Pat kini dalam keegai, keba, nak kalian keseng, kemelawan pediang. Kisah kibolai, nak kalian keseng. Kalau pelong, yang dijiki hak wedai penborak yang kecing celah lani yang kata giong reformation hak MPSC bagi DSC berbeda kunjuru dan yang keseng gelai yang kita solution bak jingai jimut dijongi Henry sosi bat penong ba hadu benda benda ngimsin lagi yang kata kesorkar penurung yang kita dijikawa abang ikran yang amat jom keturunan tunjam hanggi ako negeri hospital away na ke hospital sarkar pedeng kebahe hanggi cantik tan na bingi brok away susi pat benong ba endang let hati hospital jenjar ini yang kita kinas ki doktor ki badai ki parado prasam jongi hatu ki parado prasam jongi Kim lakukan mo, penteri hak dari hospital. Lani Kim dan mo yang kata kecing nang, kecing sta, kecing tibet. Penteri hak di ke hospital. Kecuba kelong, ba lada. Kini penabang bidang wat kita inos. Nah, kini kecelak bagi kejongi. Kumno pak, ba bidang ba hak di hospital di Grem. Produk perasaan dijongi, ikut sama dijongi, kimpatlong bidor, pendrei. Kini baru, nasuh menong, produk perasaan. Kini baktik, yang sen, nakawai ngapor. Takadaw, hak lihat kendi ke pementang. Ngasih ngerai hamba. Pohoskin hamdang, katbang perlak, penpentrekam, hamadan, yang kicikawa. Nah kalian seng ginum saya yang kalian sini kejogi. Panhadin kecingkot juga Kansanski kecingai por. Nah kalian seng. Ni sampai berdapat. Yang diwelpat kiciki. Ibakam jur, ibakam serkei. Hadu ba kita tendang skor. Jog itu bersang hambi apa sekretariat. Kesetunggu yang kata kecingan lut bat kecing kuat, jom buai parado prasnam, jom kari, pakai cat beriu hi berokoi. Abang